Borkan atiman. Hujan vunus Khudayan va inlam tafal karun chi kethan karun. Korun kya? Brohkan tulun haydari karar panrud patkan. Yani lukan ditun hövit. Yelni butay atiyimna. Yelni butay maz mevcud asi temizi yani patı ali tahi ati. Yuta kezbios havun. Khudayn van yasna ibligı yok ki, balligı yok ki. Temaniyas tafal. İşi karun bazı practically işi karun. Vatnavni yok çintel benze takriren. Meşhu yudos. Yüşümyon nayib mani patı Khuda hafiz nirsa panas. Na işi karun va inlam tafal. Kur'an iç ayet delil. Kur'an-ı Mecid iç ayet çe gava. Ye korun Khudavandi Kareeman van empat bir tukur em ayetek. Kya? Al-yawma ya'isallazina kafaru. Az gay kafir cani din nişan mayus. Müslümanı medik iske cevap. Mevan pur Kur'an'as maz ça kuni jayi it pot Khudavandi Kareeman farmamut al-yawma ya'isallazina kafaru an dinikum. Az gay kafir cani din nişan mayus. Ça Khuday bunjay farmamut. Yilukun kafir gay naraz munafik mayus ne ki kafir gay az mayus bak nasa sani atiyine vakihin ahkat doyum kat empat Khudavandi Kareem farma al yawma akmaltu lakum dinakum az kurme din complete az kurme din mukammal mevan be kunjay cha Qur'anas maz likit al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati mekar pan ni'amat se peh tamam yani musalman peh karum pan ni'amat tamam Qur'anas maz tren jayen Sure Fatahil Fatih Makkah go tayam tiche inna fatahna laka fatham liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa yutimma ni'amatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza Akkorun Fatih Makkah yeli go temiz tikaram ni'amat tamam be düş be ikis jay ikis jangas maz iltimo zun temiz tika ni'amat tamam be go yat jay ni'amat tamam trane jayen gay trane jayen ch fatah din korum mukammal ishun kuni Qur'an-ı Mecid maz em varay jay ni'amat karam tamam fakat trane jayen ay ki jang vizi Fatih Makkah viz trozi gadir be warazitu lakumul islama dina Az goz brazi İslamas bahsti din. Khudaya bakare saval se emro osukna razi deli ki. Yemiz dinasımızın velayet yine öz velayetuk ikrarta elan karnayı öz. Osukna razi. Yani Khudavandi Kareem farmavan razayet में अंचमा velayet sat kyazi complete tamam go velayet sat din. İmamat sat din. Az miul Varasat az mülbay complete aksil silish kadi mejvan dinas. Tavashat vana velayet akbar, idi akbar. Idi velayet, idi gadir, idi imamat, idi itmami ni'mat. Zahabi Ahle Sunnatun burdbar alimi din farmawan lekhan daban emdar pathe go roij ba yemaz ashhadu anna aliyan Veliyullah. Tempat gay keh do Hazreti Bilal Habshi raziyallahu ta'ala an tim khat Masjid Nabi mazan azan par Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna amiral mu'minina Aliyan veliyullahi yiporun. Tamam sahabi ge jama. Ya Resulullah Bilal'ın por novi kyathanyaz. Resul İslam'ın kya porun. Mas emi won es gavahi divan ki Ali chu Khuday sunu wali. Devan risalat imam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem farmonak anasitum yawmal gadira yawm gadir gova mushti me elan kur Ali sindi imamatuk, Ali sindi vela. Kitab Riyaz-ı Nazar. Müslüman bayanız ऐसी बड़बार ज़ख़ीम त अज़ीम तरीन किताब
बेहतरीन किताब अख रवायत पे मज नजर रिसालत माबस पत गालिबन हकीकतन दुयम खलीफा उमर इब्नुल खत्ताब सद जमानस मज ज अरबी आय तम लड़ाई करान गामक इत पे रवायत जा अल अराबियान यतखासिमान अन उमर इब्नुल खत्ताब ज अरबी आय लड़ाई करान करान पान वन वत खलीफे वक्तस निशन दुयमिस खलीफस निशन पत क्या वनुक या अमीर ऐ सानि अमीर इक ज़बैनना अस दोन दरमियान कर फैसला इक ज़बैनना अस दोन दरमियान कर फैसला अस लड़ाई पान वन अतन अस बिहित मौला ये गदीर अमीर अल मोमिनीन यासूबुद्दीन इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीफा दौम उमर इब्नुल खत्ताब इशारा हावान जनाब हैदर करारस अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुन या अबुल हसन इक्ज़ बैनहुम या अली कर यमन दोन दरमियान फैसला दपान यम अराबी वथ दपस या खलीफतुल मुस्लिमीन अहाजा इक्ज़ बैनना यह करे अस दोन दरमियान फैसला यह कुछ छ दपान खलीफा दौमस आव जलाल यह गो इस्ताद होद वथित तह पा यह कुछ अड़न रवायत मज गिरे बान रोटन युहद हाजा मौलाय व मौला कुल्लु मोमिन व मोमिना यह मोन त मौला प्रत मोमिन मर्द मोमिन जनान हुंद मौला तुम ना यह कुछ बह वनो यह कुछ हाजा मौलाय यह सान किताबन मज लिखित किताब रियाज नजर हाजा मौलाय व मौला कुल्लु मोमिन व मोमिना यह मोन त मौला बे प्रत अकिस मुसलमान मर्द मुसलमान जनान हुंद मौला व अगर यमन वनो मौलो माने गो दोस अगर कुरानस मज ये जाय ति विला वली मौला आमुत तन गो रहबर अति योत गो दोस यह किस कथा यह कित इंसाफ यह किस तहकीक छे इन्नमा वलियुकुमुल्लाह बेशक तुहुंद सरपरस्त खुदाय वर रसूलुहु बे रसूल वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व युअतून ज़कात व हुम राकिऊन तुहुंद सरपरस्त खुदाय बे रसूल किन अतिनिक माने वली बहने दोस्त तुहुंद दोस्त खुदाय बे छु वली रसूल तुहुंद ना अगर प्रत कुन जाय वलियुक माने सरपरस्त निवान छुक अक्सी जाय क्या